France forward Kylian Mbappe chuan ama nena soizom thin Real Madrid a contract aziak ta ma se Real Madrid a ala in pulut thei lo thung a fia zual theina turin soizau deuh hlek don ta ila Mbappe hian tuna a khelmek na PSG a kumin jun thla thleng dai contract aneya chu a contract chu jun ni somthum thleng dai ania wangin July ni khata chau azalen don ma se tuna hian club danglen in rem na thu an thlung thei reng towa an lo in rem lok theya contract an ziak lok theya ni chu Real Madrid hian mangtang ka in kumsom ni pangami Mbappe hi PSG a contract a zo ma in an player ni turin contract an zia puita a lekha a zia fel ngai te ziak fel ma sela ama Mbappe hi chuan July ni khata Real Madrid hi apan thei chau dona a contract po July ni khat atangin a in tran don ani kumsang ni sompariat FIFA World Cup champion team France player poimo hian season thara chuan club ro puizo kor a hadon ani anin remna hian Real Madrid hian kumsang ni somni pakwa thleng dai contract an zia puya season tinin euro maktadoi som panga pound poisa chuan pound maktadoi som pahni point pariat a hlo dona chu India poisa in he thu bua saila hian cheng vaibel cheza somthum panga nuai somli panga sangriat le zaria tania hei hi season khat chung chawa a hlo turani hei hi chu alatlem leya Mbappe hlok na ber chu signing bonus adon hi ani player reng free transfer a laklu theite hian transfer fee nei do lo ma sela alalu tu club ten transfer fee aya an sen ngai thina oma chu signing bonus hi ani free agent player te chu club engemaw zatin anin chu tlang puya chuta chuan an mani be sei tu club te chuan kan club ilo zom chuan cheng chu ti za chu signing fee kan club ilo zom mana kan peang che anti liam thina chu tiang sum signing fee chu player le an agent ten an chang thin then khata chuan agent fee a hrangin an da player in an pum mom chang aum bok thina ni chu tiang fee signing fee chu Real Madrid hian Mbappe a hian an seng tam hleya euro maktadoi za som nga lai ni in pound chuan pan maktadoi za som ni pariat ania India poisa in Mbappe signing fee hi cheng vaibel chesang khat zathum som nga pali nuai somsari paruk sing ria sang ruk le zali ania tam hem takani Mbappe hian hetiang atam sum don hi aphu rengem chumi chan na chu kanin soisak thei kher lawanga mania chan chi ngai danin sual thei takpo ani mai theye heti zong hian soita ila Mbappe hi kumsom ni pangami chau alania a careera awang lai amang tran don chau ti thei ni in ahma huna hun re takla in khel thei turania kumin December a kumsom ni paruk apum don chau club level a senior team pahni tan chau la khelin anram France club tan ve Monaco le PSG te ania Monaco tan match somruka gol somni pasari khungin assist som paruka nei boka Monaco tan match somruka tangin goal contribution somli pathum lai aneya Monaco kha France football league sangber league 1 a voi khat a champion puya khamitum khan Monaco khan goal za pasari te me uli ka ringotan khunga Mbappe hian goal som panga akhung sangni som paruk som pasari season khan ni in khati lai khan Mbappe hi kum som pakwa po alapum lavani ti chuan PSG in lona season khadan ho nuwa pound maktadoi za somsari pakhat senin huamin an laluta Paris club tha match zathum pariat khelin goal zanhi somnga paruk loya khunga assist za pariat lai nei tel bokin match zathum pariat atangin goal contribution a match khelzat aya tamdai aneya PSG club chanchina player mal goal khung tam ber record siamin Zlatan Ibrahimovic record khum tu Edinson Cavani record siama khuma PSG tana goal khung tam ber Mbappe hi ani tamek UEFA Champions League a PSG tan match samruk palia goal samli pahni khungin assist somni paruk anei tel boka Champions League a po hian PSG tana goal khung tam berani ma se UEFA Champions League a champion no moi ala choi lo thung Mbappe hian PSG hi in elna khelpui zonga Champions League in elna ti lawa chuan a champion pui vek towa ramtan FIFA World Cup no moi choi to bokin UEFA Nations League no moi choi to boka a hlotlin na en hi chuan kumsom ni pangami hlotlin na chanatan chuan ro pui takania lom veng na thamatling ma se Mbappe ro pui na bi tikim lo tu chu club lama UEFA Champions League ania ram lama European Championship ani European Championship hi kum ina Germany an khel dona
an champion chuan ramtan in elna a khela champion no moi choi thei ang a choi kim to ang club tan Champions League le Europa League ka chau in elna a khela no moi choi lo na neya Monaco tan a khel lai khan Europa League a khel ve zuka ma se an champion ta si lova chu wangin club senior level B ka in elna khel zong zonga Mbappe hian Europa League le UEFA Champions League no moi ala choi lo ti in soi angai pha ta ane Champions League hi chuan Real Madrid kor ha chungin champion no moi a choi ngei be seina alian leya ma se be seina ania a choi ngei yang ti a chiang bik chuang lo hunin a hrilang chu Mbappe hian Champions League ka match samsari pathuma khel towa gol somli pariat khongin Champions League hi angam pa ngai viau maya heng a gol khung somli pariata hian ake veilamin gol nga khunga alu mangin gol ni ake dinglamin gol somli pakhata khunga ading lam amang rim hle first half a gol somni pani khungin second half a gol somni paruk akhung boka hat-trick tum ni asiam to bok khwalmuala veve hat-trick te hi asiam thungani Real Madrid ta na lom om zual tur chu Mbappe an Champions League a hat-trick tum ni asiam to a hian tum khat hi Barcelona laka ania Real Madrid melmakum lun laka record anei thalle Champions League a Barca tum lia ma chhona tangin gol ruklai Mbappe hian akhungani Champions League a big hian team somni pali Mbappe hian ma chhon towa a club thar tu Real Madrid ngei po hi ma chhon to in chung club somni pali atang chuan Napoli Leverkusen CSK Moscow le Atalanta telaka chau goal a khung lova club somni pali ma chhona tangin club somni laka goal a khung vek to ani Champions League bi ka hian record achel mek te po oma chungte chu soivele ta ila Mbappe hi Champions League ka goal som khung tling theino pang berania kum som pariat le ni zathum som nga a upa ani in goal som a khung tling var to ani heiba ka hian French player Champions League knockout round na goal khung theino pang berania kum som pariat le ni somruk pathuma upa ani in Manchester City laka goal a khunga khawang khan French player jinga Champions League knockout stage ha goal khung theino pang berani heiba ka hian Champions League ka knockout round bi ka match khata goal khat aya tam khung theino pang berania kum som pariat le ni za som pathuma upa ani in Borussia Dortmund laka Monaco tan goal ni akhunga khawang khan Champions League knockout stage bi ka match khata goal khat aya tam khung theino pang berani heiba ka hian Champions League knockout stage ha azona goal khung thei jinga no pang berania kum som pariat le ni somriat panga a upa ani in he record hi asiam a record dang le a hian Champions League knockout stage ha azona match thum chung goal khung theino pang ber record asiam boka kum som pariat le ni za som pathuma upa ni in he record hi asiam ani heiba ka hian kum som pariat le ni za som ni chawa upa ni in Champions League knockout stage ha azonin match li chung goal a khunga hetianga Champions League ka azona match li chung goal khung thei jinga ano pang ber record asiam Champions League ka hian record asiam tam hleya teenager jinga Champions League knockout stage ha goal khung tam berania goal ruk akhung he record hi kum som pariat le ni za som lia upa ani in apui tlin ani Champions League knockout stage ha kum som ni pakhatchin hnuailam goal khung tam ber ni bokin goal sari akhunga kum som ni le ni som nga palia upa ani in he record hi asiam Champions League semi-final a kum som pariat le ni za som lia upa ni in goal akhunga Champions League semi-final a goal khung theino pang berania heiba ka hian Champions League a teenager goal khung tam ber ni in teenager mai ani lai khan match som ni pathuma khela goal som pathum akhung anhoya hian Erling Haaland an match ria da tangin goal som akhunga adot ani Champions League a vek hian hat-trick siam theino pang ber record asiama kum som ni le ni zathum paruka upa ni in club Brugge kan ma chon tumin PSG tan hat-trick asiama Champions League a hat-trick siam to zonga Mbappe aya no pang anom lovani Champions League run of 16 a hat-trick asiam to boka chu wangin Champions League knockout stage ha hat-trick siam theino pang ber record asiama kum som ni pahni le ni somnga pariata upa ani in he record hi apui tlin tuna hian record thar hnai tak mai ania chu Lionel Messi a record chel lai ania Champions League a goal som ruk khung tling ma ber record ni in Mbappe hian Messi record thai chen rem chang hi anei do na thai chia in record thar asiam thei don empty ero hunin a hril don ani Messi hian Champions League a match som ria ta khelin goal som rukatlina Mbappe hian tuna hian match som sari pathuma khel towa goal som li pariat khunga
Messi record hi khum theidan alaneya khum tur ero chuan a chet that angai viau don ani Mbappe sul nu kan soya hian club level in elna sang ber kan lu chil deuh bi kania abak tual chung lama po sul nu anei thatleya hengte ngai tua hian Real Madrid hian a om tok vel sum an the chuaka kan ngai nge Real Madrid hian sum an the chuak tam uchuak le ta kan ti jok enge kan ngai dan ni hlom le